هاجي از بري خو بدم ميواني خو كوج ولاتي دانمارك بمريا مامستا عمر اسماعيل دما تواش به باش مامستا عمر شادو اسماعيل روش باش اگر تدنگي مدبيزي روش باش ايش بودا مامستا سپاس روش باش مامستا عمر شادو اسماعيل او بخوا اندامي بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا و پیشتر هر جار ما وکی سیاست مدار ده بش سیاسی ده آرکی ده ما پیشوازی لیکر ما بخیر هاتنا آوی دکر لی ایرو جدا امی بخیر هاتنا مامستا عمر اسماعیل بکن کو دواره وکی ام حمید زانن هل بستوانک نویسکاره کی ناوان کجی امی ایرو دواره هل بست ده دواره نویسینه ده امی بابتا خواه پیره گنگش بکن مامستا جارک دن روش باش تو دنگی مدبیزی بله دم باش دنگه متیوه بله الو دم باش مامستا تو دنگی مدبیزی دنگه مته بله بله مامستا دمت باش به بله دقیق دما باش از شادو بختور میرو میوان تلفزیون آرک و کارمند وی از وا حسابت کم پیشمرگه دواره راگهاندنا آزاد ده از شادو بختورم هر وها سلاوین گرم لهمو ملت می کرد و کردستان یل هندره ولات خوراگریه دکه و یل چپره ده و یه پنابر بوی و همی ملت ما جیر زینه قدر ما کرداجی ام بلاوونه لی هم جیانا ما دل ما هر یک ام خمخوار و پشتگیر مافی خوی روای یه نتوی کردینه چه دواره چاندی ده چه دواره سیاسی ده بله مامستا جارك دن بخير هاتنا تتكم وكي تسبيكي جي ماما جابيكير مامستا عمر اسماعيل اندامي بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا يجي وبهتري جاركو وكي سياسة مدار ما بيشوازي ليكر لي جاري بابتا ما جدايا كو وكي حميد زانن فيسكاره هل بستوانه كينا بانجي مامستا تبخوا سياسة مداري تشاوه وكهفيه كدنا برا نازكبونا هلبستي و هشكبونا سياستي ده تآوا كريه بله براستی هلبست نویسانا سرشته کردستان جی سرشتاوه رنگینه نخاسم بهاراوه او هسته می نتوی او گریدانا ما نتوی ب مافه مرانه ما خواست بحمید دواره نویسانا گوتارا سیاسی دواره هلبست داجی براستی از وکو کساتیک از شاد و بختور بوم گو از من تیکلی به هلبستوان مزن دسته باش هلبستان وان کردستان سوریا هر وقت پارچین دیجی از گهام مهرجان هلبستا کردی یه پیشی سیدای تویریج را رحمه خدیله و عمری لعلی مام عمری لعلی سیدای کلاش یوسف برازی ماله جاو قدر بها رحمه خديل وابي هروسا بله دلوانيا خدي لوان نافين مزنية كوتا بحثي كري مامستا عمر تدنجي من دبهيسي بله بله بردوام به بله بله مامستا دسپیکی ده تو هلبستکی پارچه هلبستکی به صبح تش گهدار و بینرین رادیو ریباز را پیشکش ناکی؟ بله از کیف هاشم بله بس کامیرا من بله از کومنتین بجدارا بخوینم تا تو کامیرا خواهنه که چارس ادریس مامو سلاوريز جبوته ليلى كردش تبخير هاتي مامستا اسماعيل براستي ته نوروزا گریس پیانی بیرامه لیلا دلالی اسخر هاتنا تدکم اسمر بکر سترانک داخواست کریه ادریس مامو روجباش خوشکا دلال فرحان حسن سلاف جبو مامستا عمر اسماعیل گلک سپاس جبو زوزان بدر خانجی تبجه تبخير هاتي هلبستوان عمر اسماعیل بله مامستا تو دنگ من دبهیزی؟ بله از جی بله تا چه پارچه هلبست جبو ما آمده کریه؟ بله از و بحثا گری سپیکر از بیجم
وآدار نوكا درباز بين نوروز ججنا وبيروز لكردستان روجانو بيروز ججنا ولات لفئ بوهاري لبيسويكي مها آداري كوا هلاني چاكوچه گران كلها زوردار و ازدهاك هجان وخسن آگر لسر زنارا بؤيا روناهي لچار کنارا ديلان گراندن ملت آري هاوي رش بورين دنيا بو صاحي از هیویدارم همو روژن ملت ما ججن و شاهی بن و اف ملت هی هجا دیسا وک آمانجا پیکری لگره سپی تاوی زورم و زورداری دا ما خوراگیری دکر هم بر رژیمه و ما نوروزا خود دکر بهزاران او گره سپید خملاندن بکسکو سور و زر و او ملت جی هفدو هم بیز دکر دایکو بابا هفدو هم بیز دکرن حتی ما گورستان خو هم بیز دکرن کلیل کن کردستان کلیل کن کردا زاروکن کردا من ججنا و ججنا جنا کرد تایبت دایکن شهیدا خوشکن شهیدا ما ججنا و پیروست کرد و راستی خوشکا من یا دلال هلبستا کردی راگهاندنا آزادیا کردستانیا هلبستا کردی نویساندنا ایش و آزارن ملت منا يعني ولاطي ما تشقى بسني بدي تنكاري ويرنجينيا كردستاني تلتدر انا بين نال اوروبا ونال ولاطا بلي مامستا جبروكي بيجم تشقاس بيجم تشيريني ولاطي من بخير وبيلو مزجيني ولاطي من همي باغو رزو دحلو قولي زارن بهارك تير قولو شيني ولاطي من رفيتيرو تلوران تينا سيراني تنه بالبلد ناليني ولاطي من ضلو بالسر دفي خنجا دنوشي او جلأ راس الخش ديني ولاطي من جناف خاكا تنفتو كومرو هسن تو بي دنيا دهجيني ولاطي من نفر دورا قو كردستان بسر خف تو ديروكا مموزيني ولاطي من بله گلک سپاس جبوان هلبستا مامستا تا چه آستی هلبستا بجن آریکار به خدمتا هزرانه تویده راستي هالبستفان رولاوي قلكي جرينج هاد د هستي نتوي ي ملتي مدني يعني اف هالبست يك جي اد قل جراد بجم اف جنگن مزن سر كردادا نتني چكداري هشتيا كرد بمينن حتانها تورايا كردي هشتيا ملتي كرد بمينن ملتا كيساق اف نويساندنها اف هالبستها اف گوتارن ها اف چیروکن کردی اف سترانن کردی افا هشتیا گله کرد بمینه گله کی ساغ و البرخوا بده برخوادانیا گل کی مزون و گرنگ اره رولا پشمرگایا خوینا شهیدایا او لی نویساندنا تورا کردی نویساندنا زمان کردی پاراستنا زمان و رسانیا کلپور کردی اوه هشتیا اف ملت خوراگر به همبر وقا جنگن جهانی گو دجمن ما شافصوري وزورداري المدكة هلبسا كردي از هلبسوانا بينم وجدانا ملاتي خوا او ملاتي قلت بوجدان جيرا بنويسي تشكي باش تنامايا كي باش اوجي يعني تي بيرا من هجر ده ندوات سياسي چه بوبان ملقوندا چيت كرن خلق ترصها يعني صد انسان داتن خانيكي يعني حوشكي بس وقتا من اوروزي دا هلبسا كتخوان 20,000 انسان پی شاد بو راد بو هستوی گشت بو يعني او تجربه عملي بو نا قوتنا نظري اد بجم هو تماشاواني وحميد زانن زيدي 25 سالا ادواك ولان كردستان سوريا دا ما نوروز والحميد را من نوروز بيروس كريه من ادوات شكرنا مهرجانات بلي كسك نبو نافي عمر اسماعيل يان جلو بركن وي يان دنگي وي مامستا از تشتكي بجرا يكي از بيجم كو دما حسكرنا من جراغ هاندني شبيش كيش كارير دما من ديت عمر اسماعيل او مايك دستي ويدبو ودنگي خو بلندكر او نوروز بيش كيش كريان جيان بيجن هلبستي نتوي ومورالي ملات اجي وكا زاروك قالك جاران از بقرامش نوروزي بدقرام ومنجي راهشتا مايكي وكي امزاروك مايك جبوي خوا تشي ذكرن ما ازراهش مي ومجوان قلت از عمر اسماعيل مازي بيش كيش بكم قال لك جاران
بمنو هەواڵێ من ڕێچێ بووە مەزارۆک کۆم دکردن و مەگوت کو ئەمێ نەورۆزا خۆ وەکی ئەمزانن دێرک دەشتە گەلێک جهێوێ دەشت لێ هەیە و تایبەتی گوندێن وێژی گرتێدەنە ئەمە دچۆ جهێ گرێکی و مەدگۆ ئەمێ نەورۆزا گرێ سپی لێ دەرێ بکەن و ئەزشی پێشکەشکارم سپاس والله سپاس والله تا چیرۆکێک ئانی بیرا من ئەو هەواڵێکی من ڤانێس بەری 2 ساڵە کوریوی کەمال بەرێ ئەوروپا دەریایەدا چوو کۆرتێکی جەنگ بوو حتا نەها ڕەوشاوی نەدیارە ینی ئینشاءالله ساغ بێ بەگەرێ ئەو کچک بوو ئاژی چۆمە سەردانەوا گۆ دایکاویش مرگۆ گۆگۆرا باوێ خۆت پێچێت کێ مای کود بێژێ ئەز عەمەرم ئەز مامێ خۆ باوێ کەمالم ئەزێ نەورۆزێ ئەو بکەم راستی گەلێک جارێکی بیا مامستا تۆوەکی کەسێکی ناودار بوو تە پێشکەشکارێکی دبۆنەیە نەتەوەییدا دە چاڵاکیان کۆ دوی دەمی لێ دێرەکی هاتن دارخستن تایبەتی ئەمێ بەحسا جەشنا نەورۆزیژی بکەن دوی دەمیدە گەلو دەمات نەورۆزیان ئاهەنگێ نەورۆزێ خۆ ئامادەت کرد تە لێ دارخستن تۆ بە هەمی کۆمارە دوی دەمیدە ئاریکاربی ئەو حەزکردنا تەبوو ژڤی کاریرە یان ژی وەکی تدید وەکی ئەرکێکیە وەکی واجبێکیە کۆ تۆش مڵەتی خۆرە پێشکەش دەکێ واللهی وەکی ئەرکێ هەر مرۆڤێکی کورد هەستێویە نەتەوی ڕاستی ئەز تەمەنێکی گەلکی کچێک ئەم تەبلی کارێ سیاسی بوون دوێ دەمێداژی ڕژێمێ گەلکی زۆرداری کرد و کوردینیژی گەلکی مەشرین بوو ینی کارێ کوردنی مقدسە و نەهاژی مقدسە از دوا ینی مەدرسەنن دبستان بوون ئەو کۆمێ مەچێتکردن دبستان بوون ینی ئەز ژوەرە بێژم ئەو کۆما ڕۆژیا گرێ سپی مە دامەزران تاوان گەلکی منە و چەند هەواڵێ خۆ حسێن ئیبراهیم سەلاح ئەیوب لوقمانی حەجی مناوەر ینی گەلک هەوارن دوێ دەڤەرا کۆچەرە ما ئەو کۆم بەرێ کۆما ئاهینجی هەبوو کۆما زێوە و حەلەبچال حەلێق هەبوو کۆما شانیدار تربسپیە هەبوو کۆما نارین شواب بۆ دەنگل قامش بۆ یا ئازادی شامێ ڕاستی متێکلی وا کۆما هەمیارە کرد ینی دوی تەمەنێ خۆی کچکدا متێکلی کرد ئەوان هەلبەستا کوردیژی مەتێدا خوێندوسترانە کوردیژی داهاتە گوتن و مە خیتابا کوردیت گوت ینی تشتێ ڕژێمێ هەر نەورۆز ئەدبرم و ئەز گرتم چەند ڕۆژە و ئەزیشات بەردام یان بەری نەورۆزیان پیشی نەورۆزێ تحقیقاتا تركيز كرن نسر هالبستين من دقو تقلك اشتغل لا يعني نشتغل او خطابه تا خطابه من عزبون يعني قاسي خطابه وش قوتني عزبو بلكي هالبس اوعد ديت هالبس كيوتي قوتن ممكن او هالبس ابيني بيان يعني نتبي بيان نوروز بس خطابه اشتغل خطابه كي ما دوز الملاطي خاطر بين جريدان پروژه خواه نتویره بله دنگ تا بلند بولی سر لیلا کردش دبجه گلکی لبیرها منه دما مامستامر هلبستین خواه بجلین خواه کردی و پیشکش دکر هر دم مورالین ما بلند دکر بله مامستاته پارچه هلبستک دیش مرا پیشکش ناکی بله لولات من رنگ مروفا انتی گهورینی هسر زیز دبن تشیل آل دبن بكازين بوكا تفنا دريسن لولاتي من قلنگو رجيل ميرغا شيرا قلار شكرن ليسي كن ديكور ريزوريس كرن لولاتي من جنتيناغون لولاتي من جنتيناغون شيلاق دبارش شاوي ظلامان ديوين رخ دري سرياجي دكن بيرا دبجن خدا و خدا لولاتي من تفقر و خبات تفمانا سوي ملت هجا تبونا کری به ناب و نیشان ناب دریا کتن لولات من جنگک جهانی کنه خبدا گووند و شر گرم و گرم دب پیانیر ما چاو جهان جیرا کل دکن لولات من هست مروان تبلیغ کرن هر تشته بهاوا ارزان کرن هن خوینه ددن هنجی دفروشن زندان تجین لولات من لولات من پاکروان ماب آلا سور پیچان زندانی رفن بیدادگه اومان مافو آزادی مانا پریشان روت و تازیهش دای کردستان لولات من کین افسیوی سیوین دجمن پارسک و لشکر جبونا دجمن
نینە لێڤەگەر کینە ئەو جیگەر هەڕۆ شانۆیەک بێسەر و بێبەر مخابن و ملەت چۆلا پەنابەر لە وڵاتێ من پارسەک و لەشکەر لە وڵاتێ من کینە ئەف سێویên dijmin پارسەک و لەشکەر ji بۆنا dijmin nîne lêveger kîne ew jîger herro şanoyek bêser û bêber li welatê min pêşandan kuştin xort qet nehiştin hêjî ban dikin kanî Kurdistan li welatê min qaçaxtî û dist tev bûne semiyan roj serkirdene şev dikin talan dîro guhorîn bûne serekvan li welatê min rastî dibêjim çep û rasta tev ji hev verêjin divê raperin bi cengek mezin dîroka Kurda hûn nûjen bikin wek berzaniya li ber xwe bidin. Spasî were. دەستێ te sax be hestê te sax be mamsta lê servan helbesta mamsta curên helbestên tu dinivîsî piraniya we di ser çi corî ve diçen bijin klasîk yan jî ez bijim tu bêhtir klasîk dinivîsî Belê ez berê tedî dîwana min ya 2005 Newroz ew min yekhev neşopa klasîk ew min 2005 di dîwanê min dî hene dîwana min ya di dua nîvî kevneşopa nîvî nojene dîwana siyê nojene ya nojeniya helbestê jî di Kurdistana Sûriyê de qene diyar bibe ji dema qedrîcan dest pê dike wexta bi Kamîran Bedirxan û Celadet wa dest ew kir bi tir jî duê kovara bihar da ew yanî ew di helbesta Kurdiya nojen Kurdistana Sûriyê de ji wê dest pê dike û teban ya kevneşop jî ji melayê Cezîrî û Çegerxwîn û Seydayê Pîrû ji Emelê Lelî û heta digihê meva helbestvanê yêgo me jî barekî baş pazêdeyî 15 sala ez komîta Mehrejana helbesta Kurdî Sûriye de me kar kir û di ber wê de em ketine zindanê de jî me tenê helbestên me jî bi tir netewîne evînî jî hene vê talî wela vê piştî va salê talî beşek baş ew jî ser daxwaziya gelek gênca û xortê me û hestê me jî me gelek helbestên evînî jî divîstîn belê mamsta Emer di nerîna te de ku helbestvan dema helbestên evîniyê dinivîsin ji bo evîndaran bixwe divê rewşek evîniyê re yan divê evîndar be ta bikar be helbestên evîniyê ji bo evîndaran binivîse yan çi Belê bi rastî te dît insan mirov hemî evîndar e yanî got bê evînî tu nikarî tiştekî binivîsî yani tu ne evîndarê welatê xwe bê tu nikarî ser welatê xwe bi wê hestên bilind bibinivîsî got tu ne evîndarekî rast jî bê jiyana xwe de kesayetiya xwe de jî tu nikarî helbesta evînî jî rast yani pirtayî tu tenê çîrokê xelkê û yanî em dema xortanî wa da xorta dihatin rexmen çîrokê xwe digotin hestê xwe digotin wek birakî wek hevalekî ew carna ew çîrokê wa ew hestê wa me dinivîsan bes ne wek got tu xwe evîndar bê evîndarê welatê xwe bê yan evîndarê evîndarekî rast bê bi hevalek xwe re yanî jiyana xwe de te evîndarek rast bê evîndariya ji dil ya rast ew dihêle yekî nivîskar yan helbestvan bi gelkî birêkopêk binivîsî belê mamsta tu ti helbestên evînî jî ji bo guhdar û bînerên me pêşkêş nakî belê wela zêh vê ji me birînê dil vebûn dîsa li min qîrîn û nalîne li xelkê keyf û seyrane li min gêrî û hemşîne delala dil giha xelkê di ber min ra diborîne kirin bûk û ne ez zava şevên tarî dikimşîne delala dil were îro berowarê evînê ve miriyê dîtina çavim ji min çavan tu neşkîne silavê bik li min îro delalê nazikê bozê dil û mêlak bûne agir bi ramûsan tu vemrîne dîroka min bi vînê ra dikim ronî li ber çava li pêşî keyf û şahî tê li dawî
قیر و نالینە ڕاستی هەلبەست گەلکی درێژە لێ هەما کورد دیتی بۆ دەماوەژی بەێ دەستێتە هەستێتە سەغ بە مامۆستا محمود جان گوت بژەم gelekî spasiya mamosta Emer İsmaîl dikin ku wî demî de çend astengî û astengiyên rejêmê li ser hebûn lê karîbû nameya xwe bi temamî bigihîne dibije slavê me ji bo kesên weke wî kesayetiyên me yên rewşenbîr ku slavê xwe ji te re şandiye Kamiran İsmaîl jî gelek spas bi rastî mamosta gelek slav ji te rehatine Leyla Kurdiş dibije mamosta Emer dibêje dema te helbest ji bo me pêşkêş kirin em jî digiriyan dema di Newrozê de gelekî bandora helbestên te li ser me hebû Kamiran İsmaîl jî slavê xwe ji te re şandine Ferhan Hesen jî dibêje ez wekî dîdevanekî şahidekî bûm gelek spas ji bo te belê ez spasiya te jî dikim ku slavê xwe ji te re jî şandine Spas ji bo te Welîd kesên ku slavê xwe ji mamosta Emer re şandîn slavê we gehiştinê hemiya dikim ez jî spasiya wa dikim wefadariya wa jî spasiya hema dikim belê mamosta ew çi tişte dihêle ku Emer İsmaîl wekî helbestvanekî rahêje pênosa xwe rahêje qelema xwe û helbestê binivîse em bijin wekî em bi erebî bijin tehrîdil ilhamî dema ku tu dinivîsê çi dihêle ku tu rahêje qelema xwe والله كله غمن ملتي ما ولاتي ما يه ديروكا كردستاني بخوينه يه چياي كردستاني نيزيك ببينه يه آبو چمو در خيرات كرداو وي ملتي دوا خيرات دا ببينه پريشان و پنابر هستي جلكي تيشن و افينداريا ولات جي زورا لي براستي تديت امج مالباتا كي ولات باريس بون جباب باپیر برای مزون و ام تفدا دوی وحده ریبازا برزانی جی ریبازا کردایتی راستی ام وک دبستانه کی تیدا مزون بون او دبستانه ولی راست تقینه يعني من جاركي البيراينا برزاني دا زرجات بجم طالبگري هاد بجم برزاني پايمايكي ساده ورسنه كاكلو نافكا دندكك بيروزا دمارزاروكا كرداتيه دهاتيه چاند يعني وقت دبستانكي ملاتي كرد بيفرد به لي من باش ديروكا كرديجي خوند يگو شهادتك يا سيداي تيريج قوت جو هلبستي تا ام المهرجانا هلبستا كردي بو نياس چارابو سريح سچا كومك هلبستان جي حاضر سيداي تيريج جو هلبستين تا ديار دكا جو تقلكي ديروكا كردي خوينه براستي از باش ديروكا كردي خوينه از گوتارا سياسي جي باش كيفن دا و يا ادبي جي لي اد بجم برسفا تهمت في هلبستا مدى وقتها از جارتي شوما جم ترقري موزا من جوينه كا كوما يا مهرجان هلبستا ما برا عمودي سرگري موزا ام هاتن چوا گري موزا دكولن و شتي ما درتخن بياد بجم كردم از بهارم از هوارم هر لجيني نوجما از البرآبا فراتي هيجتهنا هلچنم وك بريشكاوي افيني صارو گرمم پيل ددم گه دفورم گه دچم آوا وكي روجي كرم كوري كردوخم جبن چنگي چياوا دركتم از بلندم هر وكي جودي تجارا ناطوم ويشيا جن ميزرم خير وبيرم شين ددم كانيا آوا دريجم بزلالي دتقم أصواري هسبي شين بوم من جزير تفلف ددا ميري بوطابم لسر برجا بلك أزراكتم من هزار جنكر نتيش لرما من ما بلند نيشيرواني كوفيا بوم رخ بلنگا رات كتم از لسرقادي گران ما من هزار بند پوش کرن هر جبو آزاد بمينم من ولات آوا کرن ما كردا ما آريكاريا آوا کرنا گلک ولاتا كريا وينا كردا گلك ولات آوا بونا وامد حميد شتي خدا جي راستن يعني امد ابينيا خدا راستن يعني از نويسانا خدا يعني وكو كساتي از ملاتي خرا نويسانا خدا تراس بيتي نامه خو بگهینه ملت خوته حجی کنه ملت مجی وفاداره یعنی از براسید بجم چجاره اتکت زندان دا
او اشكنجه او بشتي ادرت كتم وقتا او ملات بوي هستي وازاروكا وبيركا وخلكا بزي اشياء ما قادروا براستی ما او نخوشی حبسه همیش بیرد کرد متخصص از جاره کی دیجی بکن ما حبسه دا دیسا در که عملات بشوازی ملاتا کی هجا يعني از هجر تج عمر اسماعيل ببرسي تبيجي تجيانا خدا از بيجم جواز عمر اسماعيل از صجارة بمرم وجيان ببم از خدمتك قالي كربك بله تمن دريج و هر سركفتي بي امام مستا براسي قالك سلاف جارك دنج بودا هاتنا ديا سعيد ليلى كردش هاني براسي قالك سباس جبوتا جي كو سلافك تايبت جي جبو ومستا عمر اسماعيل شاندنا اسباسيا وحميا دكم كو هجر برسني وجه هبون هون كارن اراستي ومستا اسماعيل بكن دواري هلبسي ده هجر واري سياسي جي بهم برسي اراستي مامستا بكن مامستا استخازم هنا كي تبحثا هلبستا كردي جي بك هلبستا كردي نهاد فيدا ميدا دتشقونا غدايه وده هلبستا كردي تديت جنجن باش تشد بن وامجي ريكارن بواراني وامجوارا اوت كان بس براستي خافتيك تشيبويا حمي ورادا يعني او مورالي بلند او هستي بلند يبري نل جم يعني وك حمي ملاطي دنياي او مورال او هستي جو نتويه بلندي جو بيد هاد نبي ساندن نها هنجي قلس بوا يعني تبي مثلا خواندن كيم بو سيداي تويريج نخوان دفانكي بلند وعمري عليه نخوان دفانكي بلند وسوبرازي نخوان دوتيش جگر خوين هروسا تديش خناوكي برزي بلند ما مستوى حميان جگر خوين نمر افهميجي بس بهالبستكي بهوستايك نفيسي يعني بريكوبيك هالبستا انه جنجي باش تنفيساندن يعني از طبعا از شانازم رحمه خديلي وفرهاد عشم ورحمتي هبالكي من عزيز بو بري ازركب ما خاطر هف خواست وشو دلوفانيا خدي فرهاد ما باش مناقشات كر سر هلبستا انه جن قالوا اب هلبست هلبستا كردي خلو خاف بك يعني خرط بك بله براسي هلبستا كردي وك مورالي كردانا وك شورشا كردية بردوامة ونفش النور راهجني ودنفيسن وازنا خوازم معنوياتي كسب بشكي از هيفيت كم تاني يعني بهوستاي بريكوبيك بشكي خوا دوستين يعني يه برد نفيسين ما قالكي خد دوستان بر هلبسة كده ما بلكي دمها سيمها حتى ما هلبس هلبس انها هلبس بينا هلبس فيسبوك هر درو جاي اكيد نفيسين وفياتكن يعني بشكي بين خلي فرق بهوستاي لي بنيرن افي بكفت برتوخانا كرديدا تشتك بكفت برتوخانا كرديدا في بيستيك يعني جرينجيك ويها بي باشا هلبسا كردي باشا رولاويجي باشا نوروز دليل جي نوروز كل اوروبا كل دنيا حميد اغلب هلبسوا سران او سران جي او هلبسن تين لحناندن وهنرا كردي بيزنجين دبي يعني بله مامستا تدبجي وكي بري وكي دما جهدان هلبستا تبحثا قالك نافين ما زنجي كيركو خلك جهداري لهلبستي وابو هلبستي وان دخاندن دفيدا ميدا قالوا ملاتي ما خلكي ما هنا هلبستي دخوينن تشاوه بيشوازي لي دكن هون وكي هلبست فان يانجي نفيسكار هون دبينن برتوكن وكتابن وي هون تشاب دكن حقي وجهوا شاليه ملات فاكو ام بيجن برتوكن وبخوينن هلبستين وبخوينن دارينا تدا انها ملاتي ما تشاوه لهلبستي نهار ثانيا امد استنگی دانا اوه نویسانا کردی دیگه خاصه يعني ملاتي ما اغلبه زمان خو ناخوینه زمان كردي جي فير نابه بله خاصه مثلا درفت جي الورا مثلا بري ما تقول رجيم وسوريا طبعا او هبو يعني رجيم ندهج دبستان دات مدرسه دات كردي بيشتغل لی مثلا ایرو کردستان باشور پارچه دی کردستانه اروپا در فتح و خلق زمان خو بخوید يعني من
من تجربك من وقت طبعا او ما برتوكن مهرجانها بس يجي شاب كرن مد بلافت كرن راستي جه ناقرن يعني مثلا من 2000 نسخه ديوان اخويا اول درخست والله بلكي هزارك نها تفروتن هي دي دياري داخل كي يعني بله ويا هاتي فروتنجي والمالي وادا جي قالك جوانها نوروز او مرشد غير بيجي ما مستا كهل بس تاخوا بدنجي خوش مال ريكا كان ام بر بنفيسن تيبي عربي حتى نوروز بخوي بله يعني تيبي لاتيني بيشكي استنجي هي يعني بيشك كارو بارو شغل جر يعني از دعوت كم يعني ملاتي ما ولا جه بده زمان خو زمان يعني زمان قلكي جرينجا زمان ديرو بله كيا ملاتي ما دوي زمان خو بخوين بله هذه اكياد هلبستا كردي انها مثلا از هلبسه كي عربي نبيسم سر فيسبوك بياتكم تدبين بهزارة جيفي بتكون وتخوينون او كان هلبستا كردي يعني كيم تعليقاتها كيم او تبي كيف واجرتي اظن هستي واجرتي اجبروي كي في مدى تعليم قلبان هناك هلبسي غم فيديو بدنجي خو انه اگر هناك نزان اللاتيني بخوينن وبنفيسن وجي فيم نكن او بدنج هما بمين ذاكره في ملطي مدى هلبسي ما بوقت كلتورا كي جواراني هناك جبر بكن بيشو بر بنفيسن المهم بله ما مستطينا هاتش هلبستي بشكيشي مبكي نزانم وشرهنگی دویه ازه تو آزادی هر چه هلبستکی تو پشکش بکی جبو گهدارو بینارین ما مگلکی کیف خوش بن والله هسه تخوازم تشتيمه بريجي وك خطابك يجبلته مرة ام خيديجي ببينن استخوازم دائما دوي توجهي داجي ما كرديني وصايا بلاف كوشريان ذي ما كرديني وصايا ملت ورن بريزي بنير الفي فريزي رش بويا تفجتوزي ما كرديني وصايا خطي جوتي وان خوارن لسري خصوارن بندو پشتان يارن ما كرديني وصايا دخازم هون بنيرن لمن هون جه بديرن پرچوانا بجميرن ما كرديني وصايا پرچوان ملتن خارو ویچو سقتن بينانو خي دقتن ما كرديني وصايا جحشكي كفننونا دستي دجمن تشونا روتو طازي درونا ما كرديني وصايا بندو تيشكرنا خبات ملت هشتن بفلات آقر بردانا ولات ما كرديني وصايا لبش برما دكنن لبشت ما او دفنن درونا بسرو بن ما كرديني وصايا قالك تيشم لسروان قوتن ايوان قلون همي خابو درون تفدا قبقبا كون ما كرديني وصايا كرسي تنه كرنا ماف خباتا وان لافلاف وقرتينا قالك داف ما كرديني وصايا يكيتي كرنا پرقال شهيد من على نال بوچال لفدن او هوال ما كرديني وصايا جبر دجمن درفن بن باردا زود كفن او دجمن وك هفن ما كرديني وصايا روفي تجار نابه شير سيل ارزي نابه زير دزي شوه نابه مير ما كرديني وصايا يخوا ببينه سميان پرچه ناكي نانو جان خناف روشي بأرزان ما كرديني وصايا قهل جير و قهل جور دجمن چبكا ددش دور قوتن انخاف چا بصور ما كرديني وصايا دما جاشا بهوري رابن سركوبي جوري جبو ولات بگوري كرديني ها وصايا قالك تيشم لسروان لبر في درد گران ازبان دكم دلو جان ورن كرديني فايا جنا نبج مالا خوا نكا شري بافي خوا هم بيز بكا ديا خوا كرديني ها وصايا نبا كولاي نيار سري هلدا جبو كار كرديني ها وصايا برزاني باللجيني خوا بدنا هف افيني بيمانگها بخويني كرديني ها وصايا وسپاس شوارا گلک سپاس جبو تجی مامستا هانی برازی سلاف خوش جبو تا شاندنه کود بجا سلاف لباوی کمال نتوایی به براسی گلک گوتنین خوشی دانینه فرحان حسن جی دبجا گوتنین دراست مامستا کو
هەلبەستوانên کورد بخوا tenê şoreşekin gelek spas ji bo te jî gelek spas ji bo hemiya ku we silav şandine we gotinên xweş ji bo Mamosta Emer İsmaîl şandine. Mamosta pirsa min a dawiyê jî ji te rastî me dixwast em hîna li ser nivîsê li ser gelek tişta waxêvin lê dema me berevdawiyê veçû lê pirsa min ew e niha karê di nav destê te de ê ku tu dinivîsî helbestên tu dinivîsî an projeyên te nû pirtûkên tu niha tiştekî amade dikî بله از بردوامم از نها د دیوان من یک کردی آماده نش بو چاپه یعنی دیوانسی د دیوان من به عربی زمان عربی و از نها کار دکم دیوانه کی وای عربی و ترجمه بکم فرنسی و دانمارکی زمان على جهانی جاز او کم از هلبسته هایکو جی نهاد نویسم او هلبسته هایکو یا جهانیه او از نهاته ده شغلم افهمی و تنشت ویدا از هر بازار و جا از هر مه دسه گوتار سیاسی تحلیلی تر روشامه بلکه هون آمدن از دوشینم روپلا خود د روپلا خود انرژی و د گوارا کردستان و كوفار عربي جي مراسلي صدى مصر كوفار مغربي هنا ادوادات نويسم وازنها خا مددكم جو از دوا كوفار جهاني يعني الدنمارك دريكي ببينم ازوا نيسانه خو ورگيرم دوا درادا از دنگه ملات خو حميد راو طبعا ازنها كاركي دي از د رخصتن المافي مروفان يه سر مستوى اوروبا حميه از يك جوام ام تيدا كاردكن ام هر احتياج فينكي سر ماسنجر سر سكايبي دكن از نافندا برزاني وادا جي چاندو يعني جبو روشن بيريا كردي تيدا بشدار دبم كاردكن جبو مثلا عفريني واجي ملاتمي عفريني جي از اري كارم بواني نویسانه راپورتا و درو او راستی مجواجی خواستنی از کار توثیقی مثلا او جرائم او تشتید حق ملات مدى العفريني تشيد بو در حق او ده از دوسقينم و بريا ريخستنين جهانيه ني اوروبي از دقهنم درا هبال المش تمام استاد بيجي باندورا خوي هبه لسروان بجنوان كارين كوتو آلیکاری خلق عفرینی یان ملت کرد بگشتی و باندورا خواهد بود کاری بگهینه کسین پیوندیدار ده اروپای دانش بله تو زانه راگهاندن ایرو بود چتکی سرکه و هر رولاوی گلکی بلنده و مزونه و لأوروپا شی دنگ رخستن مافی مروفان بلنده نوه که روشلاتانا ناوینه تکلیا مبوارانه از سفیر او منظمة السلام العالمية في ألمانيا دمك أزوارا كارت كمبرياوي أم باش رابورتا سر عفريني واجي وأواخو استياغو وك سفيرك الجمع أمنها دوي أريدا جي كاردكن وهروها أسكاري خوي كرديتية يه نتويجي أزدكم أز برطوام أسر كاري خوما يعني از بجم دنگ منج حموم ملاتي مراني قوتنك يا رحمتي استاذ كمال يا جواز حسابك كما مستاي خوي مظن ما خديله كمال احمد درويش بله دلوانيا خديله دغو كرديني اجازه جرنينه تلكود دي بتكاري كردينيا خوتي امند اجازه دان يعني تهري ولاتك معناوي تدفش كردينيا خبر دان او والله خم باري ما بتربو نافزيري صالكي ازات مبادره خمباريا ما بترى بالعكس از بترغم جينم از بتر او باري ما قرانا بام حمي راج نبي باري مرتي ما قضيه ما على الاقل هاجر ما ندي بشروجي دا زار ما نبي ما داروكن كردو كريستاني ولاتي خفاجرن شاببن امي دفا طبعا قالك بروجي رخمه هنا امي كاربك انت دا از بریا از سپاسیاتت کم سپاسیا ارکید دائما از خود بینم دیندار وی راگهاندن آزاد
گوهرجار پەیوەندی و تێکیلیا بمەرات کە دەنگێمە بگینێ وی مڵەتی هەت بێژم ئەفرین شخوا بووکە کوردستانیە و دەرگەهەی کوردستانیە سەر ئەوروپا و ئاوارەش و کوردستانی گینە و جیهانی و ئەوروپا ئەو ئەفرین و کۆبانێ و حسچا و سەرێکانی و قامشلو و حتا زاخۆکە دەلال و دهۆک و هەولێرە پایتەخت و کەرکۆک دلێ کوردستان و مەهاباد ینی ئاماد و دیاربەک ئەف هەمیژی ئەوە ئەس 2011 ئەس بە خوێندی ویسەواری نەتەوی شاری کوردی بووم هەولێر پشتیامی زندانی دەرکەتنی بۆ مەهرەجانە هەلبەستێ ئەم هاتن دیاربەکر مهرجانە زمان حاضر بوو ئەف زمانی من یە ڕەسەن یە کوردی پشت گواز خەلاتاوێ مهرەجانی دیاربەکر هەروسا خەلاتە ویسەواری نەتەوی شاری کوردی هەولێر وەمێ کی وڵاتە بن ئەمێ خزمەتە قبیا خۆ تۆرا خۆیان کوردی بکەن ئەمێ بەردەوام بن هیڤیامە هەمی کەسی دوی هەستیدا بێ شاءڵا چاوێ مەژی پێشە ڕۆژێ مڵەتێمە ئەس وەژی سەر بلندم ئەف نفشێن و هون هێژانە هون عسیرن وەفادارن علاقل و ئەمش بیر نەکرد متگۆ بەرکی مشخۆرات گۆ بەرکی خەلکێ ئەمەر سماعیل ئەو 20 ساڵێک بوو سەرگرێ سپی و حەلێق و باژریقێ و خلاص بلام گوتنێکی شتەرە بێژن وەکی زارۆکێ دەما کۆنەورۆز هەیلێتە دنەرین ئیساڵ دەما نەورۆزە پارچە ڤیدیۆ ji بۆ me hatin newroza girê spî ji bo me hat bawerke girê spî hate pîşiya çavê me û tenê tu hatî bîra me rastî dema parçeş me re dihatin me got newroz girê spî ye belkî xelk ne ew xelke ye lê her navê Emer İsmaîl her li wê derê ji ber ku rastî wekî em zarok te di dilê me de di hizrê me de te çandibû ku Newroz divê wesa bê divê ew rengê ku tu pêşkêşkî divê wilo bê spas gelek spas belê mamsa helbesta te ya dawiyê jî tu ji me re pêşkêş bikî ez ê bila gelek netewî gotin û belkî hinek dilê xwe bigin bêjin evî hemî vegerand kire nedwek û xîtabek siyasî ez ê dîsa ez ê yekî evînî بلا من نەگرن jî tiştê me hemî jî xemgînî ne yanî meselê zindanê û rola wê ez xwe mirovekî heneçî bû mereh bû navavala davar hemî min nas kir me çîrokê Kurdî û koçerî gelekî digotin pêkenî me gelekî digotin ew lê wela rola zindana wa rola xerîbiyê nexweşiya jiyanê nexweşiya jiyanê belê min dixwest ez te bibînim داوەشینم vî dilî ev çend sal wa bihorîn ji kul û derda xemilî ez dixwazim daweşînim kul û derda û xema bese herdem ez dinalînim ji ber êşa dilî gelekî xweş bû li me rojên bihorî dilberê lê mixabin ew keser mane di dil da qijilî min çi qas helbest diristin û her dihonan dijtera gotinên şîrîn û nazik ser evîna helhilî هسترن çavê me tev da çûne vala bêbuha mane deyndarê evînê cerg û mêlak dikelî me bi hevra gul diçandin li vî bexçî bû buhar ev buhara şîn û şahî hişk bûye maya xwelî bayê zozanê welat herdem li singa me dida tîr ji çavên me tefrîn mane di dil da çikilî çirçiva te îro tilûran gul ji keyfa dikenîn bilbil û şarolê li dora me dixwînin serelî lê mixabin bext ji ternîne delalê dilkujê te xwe dûr kiriye ji min çûye li dijmin çingilî dem li me zîvirî û her yekî ji me ji xwer diçû ma heta kengî ez ê jar bim ji ber jana dilî min dixwest ez te bibînim çav li çava dilberê da bidin berhev li ser êşa evîna helhilî xweş dizanim tu nikarî werê pêşiya min tu car dilfiroşî here pîroz bê ji te re du dilî bavê kemalim dibêjim vîna bi rastî xweş e dûrketin êşa giran e dil ji derda dihelî gelek spas hestê te savin gelek spas ku vê sibehê te programa me te stûdiya me bi dengê xwe xweş bi helbestên xwe xweş te xweştir dikir
گلک سپاس جبو مامستا عمر اسماعیل سیاستمدار و نویسکار و هلبستوان کرد کوتش ولات دانمارک بمره وی گلک سپاس جبوته. روش باش گردارو بینرین رادیو آریواز لهر جهکی بن دمه و کیف و خوشی به رادیو ریواز 102.3